Kardom nili Samson teron la pen pineng we tok so on 6 idul ing deng karo sira trok ner kep kipling along na chitong dun aki hai sar kiri rong phar ang pan labang so tok so long na chitong dun pon ang pan ngak long bending lo la pen pineng we di masa pe na chitong dun do korte alang li ke Ramesh Kathar alang li pini si difu kewang polo silang pandame labang so tok so long na chitong dun patang pandame akero bilo lapen kipadusi alang lige kursing timung organizing secretary APHLC alang pandame studio long kewang pot deng thulo Pardon. kasi pining we iltum aprang si kasi thanam kangtung athepi alam ke lahen lo owe kimia tum non ilitum deat punon longri punon chutiki amo punon lapen bepar behalong punon jar sailong tame owe kimia tum kipa prang lo akenang sot lasi non imethang long rilong pat kacerai pan iltum kopan akenang sot dolo lasi labang so question bang ken ili gajugan tung ke APHLC general secretary akai sakri rong phar phansi nili labang so question bang ke obi kimi tum koan pa prang lo ma pu jong si tum lang dam lo pulo nang de nong technology prang kedam tang 1960 70 1980 lomben lang dam lo pulo tang te kachari hin na thuge penangan pa prang se theglong lo education na thu bangke education na fil na thu bangke pa prang lo no na bangke apan ke lagi si kaching thurang theglo pa prang lo ang theglo setame ni tum ajaha ka system long do lang ini tum ka pa prang lo nei do lang kachari education to education na thu mai tum pa prang lo tema seta boreng awar sai na thu lapen ke beha bepar ke klema na thu pencheng lok de lapen ke la elitum la patriotism buna thu he methang khai long ri ka ching hon la so hina bangke elitum ngaro ingat ola pap ka paprang je phan elitum dambom lo penangan atum bor ilo seta elitum dolan la si ing artik la la se beha bepar na thu ta jong se elitum obe kimia tum yang se charge up hunde polo tang te ang tan man kiwa nung sinon tala dake pinilo mati a chance nang long ra lo mati la tum ga ang tan me tum kila dake chance nang long lo polo tang te ke do daga pathir lo dake ke do jong se ke pathir lo polo tang te facilities man chenglok la dake to facilities man chenglok ilitma political rights ka do ka wian tamila tum ke kachira edje phan atung ga chakong ko te ate non 62 areas puwe pitame 62 la rona teng polo tang tela dake tribal areas tak paragraph 20 lo na tok dak tribal areas polo tang tela dake ing long so dum silong enai karbi penceng lok dak indigenous tribes tang ing long so du am hill tribe atum silong enai so jakong seta non ilitum la 62 la jakong char jakek thilo lapan gelitum patriotism na thu itum kang arweng ajo lapan gelitum kapre ka sai non beha bepar man chenglok sitim samelitum ka paprangon tek thia jok sinon ang tan bena tung kila bangsa gap hedi gap long mangke nang fill up et lo no atu nang chirai lap lo sila tumbang non son inglong asopen kapre ka tuman bangke ela latum ke lason ho nili kachini ateng te latum bangke ladak latum phan panong pinon panong pipe no latum phan warsai dono na veno seta me latum bangke ar pongtur lok pensi latum bangke nang chirai dun ji bhanse ka bori non to lak legal town penelang namlo legal side lo illegally side lo non ta kala illegally sinon na chirai lo for example non lang dam senang daglom ke do phangya philam non isilam non dipula railway station ara ke do ta there are more than 1000 houses de but illegally se dake nang satel lo ke government along le pini pen apame lage government tumba Karbing autonomous council tum se central government phanong se palli pen bala dak tum se power exercise bulutan tum ke dak pen pachiteri jo unmati lahe tum ke khali bulange eviction nang bo eviction claim unmati de ba border areas long puno hai stanon ke la pura kalidat mate la se la tum ke illegally tame ajat na me illegally se dadang nang dollar tum ke legal pencong la non bagi illegally ta la sila dak bangke so ni do thuk ko non he son bangke ili tum Nili thalang nil nang jok dum dat ko la jasemet ke owi kimi tu malam til tum non nang likar julo mati pulang lifan ikla da isia point bang isi net dun check lang ili tum owi kimi ato bang amena political right kachini ne jok sipini kedam tang ili tum lo charlie na hok ang tane charlie dan ta amena athela sok kachini ne jok sipini tum ili
tum owi kimia tum ili tum awodeng kopi posinanga ci ala putai tum non anda tum ninja hedan kacini ne por alam bangke kacini de da sonte pini bangke ili tum mena jung a right anda tum cini aje polo kacini ne jok se pini la sot di maklo ko malo hala non tribal tum si non tribal tum awi kimi tum se pini dak nang pleng setlo athil tum karbi tum awi kimi tum inglong aso awi kimi tum la soar politika rat cini ne jok se pini ke ili tum adde maklong ke bang sinang serai bom lo pini job ahin nang te adak to koklo la man adak to koklo dala sala so adak mane ala papleng hi bang he kalang lo itu papleng gunun ia joni si nono bang ke ang tan ben nong tame bang masila adak la so adak lo man kena papleng inge ili tum pula election de la dakta no politik salam jok dakta owi kimi tum owi kimi tum ili tum komane jong si pini political lam hande la ke politics lo likapo sa itum bang ke bang politik salam cethan no iltum makarbi kelas so kace thano jok se pini doge ke mang hu son lo iltum owi kimi tum ge ket hek kere pini BA MA thok ang tan penang hexer owi kimi tum political alam masi ce thanlong le politics pulote ake juno ba mane chodeji mane kire deji polang sima tharong athili tum bang non tribal tum owi kimi tum pilo bang politics pu bang chini election aport polo munit kimi bang waji lasomnit claim owi kimi tum se bang langdunji la somnit ko pisi ke claim lo ko pisi ki lo bang ritale dunji la sipini ke bang non tribal dengan mena raci chini lo sel tuma karbi to ming long so ki mitum ke la so pol de rat ka chini ne jok sepini tum sung nang relo ngoben pul long le phelang nang chi ente ko malo long le phelang de tum cherai nei puto wi ki mitum chini ne polo politics pu bang ke a hok pet ke munitum itu masa ta khan lo politics pulote kaching wai asila so kaching wai long ke pul itu malare pa claim dunu hodai pu lo tum masa ta kacing wai por mati halo so kacing wai long itu owi kimi tum polo itu RD bidun de ke la so RD ki bidun de jok se pini tum karbiang long la son pinak lo 70 years itu polo nanda sing to de ke owi kimi tum hala politics polong bang itu ludun de polo la si isialam dal tum ningje nangji anu tin dal so bai ning chibi nei na karbiang long itu makarbiang long so tum aso samang lo munit ke abi ludun jok se ata chiniji ko anji kisung mai tum akhe la kya muka ke dotang la muka claim le pu sanang li claim etha non ilitum la epsl sipen itum claim bom ke phan kon ji ga che song ma penang a doi tum han negligence abang nang dodolan tamne amena phan jung phan ke phan kali pu sa halada ku pisinon lituma karbi anglong atomon jabom ma ku pisinon dambom ma keba ngaji kopi siki sunginya po bangke non lima ta cicini la bangke ne mena masinon fil sutuk lo cini dal lo ke yonte tana hem a ok bang pua asar lam tedo le a ok ri riang ko ke ok ave pun a ok doma mi tai tum lang donai lang ok do uji aveji putah dak rida hala dak kopi ok si doi mata tum cini unde la si abi sun plum si et tepak cini mate kali malam mangala mate lalu obi kimitum la bang cibi nei ini ladak isi politics pu itum kacini nam nai bangka kenang sodo ate pinang ala tum ke politics pulotan te election thur chot lang po chobai nang po corruption nang po hala phansi ala atar lok longa mindset long ke tha sidami tum political science long da thelong lo mare di politics pu ke isi dead along isi system hala bangso ke charia long ilitum da dodun koklo isi dead long ke tum jong si dead alo dodun kok pulote government ben aron ke pathik do lage laso aron ke laheno constitution lo constitution ateng si itu manang cariji lagi nang political party man lang selet tame growing tung te tame nang jong hing tono ing hidon si tame isia system long dudun koklo pulotang te hala pansi tung ke politics lo gitu da kipudam la sidak Aristotle la dapan puloma di Aristotle describe piloma politics di man as a political animal munir ke isi political adon tulo posi pudam pina amarat lo isi a deadlong si tum no koklo posi tum handa isi pina piason lo polam la lasi he even declared that a man who live outside the state is either a god or a beast lasi isi a deadlong jong si tum ke dodun pen ne aron itum crowing tung te pulotang te dead along politics alam na itum crowing tung te deng tung te pulote nangar nam lo te makali pulote kopina pilo ne either god or a beast pulo mate yang isi a dead long dodi pulotang te
growing tung ti pulote arnam ge definitely tum ge theglong le mani di lasi dak ke pangmadam lo lai Aristotle da lasi isia state long itum jong si dodun koklo pulotang de itum la so system long bangge tum aron bang kroivek nang pu suppose IPC itum isia der long dodun koklo nang state long di Indian Penal Code ke lage kang sairon lo la so te munit bithilot pulote suppose section 302 ben si nepo jong hunde lo pulote 379 ateng ben si ningkan kwan si laphan jail ke thabji ma ke behi ma la so teng si dupu lasi itum jonghu tame ba jonghu der lo pulotang te la so teng si inside po lasi isia der long jong si tum ke dodun lo pulotang te nang politics phan lang set hui tame seta la so long si dodun koklo pulotang te la ke tum alam ar juk nang pulaka ke mian ke so politics alam ha ko ni limina sia kini thorla politics po hormu bang ili tum penang an ili tum karbiang long to ge hampa song da kichi pahilo phan bor ipik nang politics le ko poji chini pa me midar lo hala alam ge hawla tum jong si kupine political party bote ka komane hampa se ekol ge political party ko politics si heng politics samne lake ape tum chelang nang ni ko mui tum enong guna sta alang ta ahodi si ge mo election apor galang da vote jok nangi hala so vote ke jok koma phala lang ke jok ponte politics lo mate politics amon si pini political amon tum jong nang cari re pulo telang li ke mang kam chun de ji politics atum alang li tum non chi song rat po ke pachun ji ke politics amon si pachun nangi politics man si pachun ji alamela mate athe politics no hera che thang mate politics puke sia det ke ja bang phu la so isia system long hedi ke cari pulo te la finally election pen thusi hai siang hoi long ingni long si hala si jakong dui ke cari phat politics ako hedolang rong arlo pen nang man de rong arlo pen nang man ile tum rong kachari atum rong asarta politics si pachu munitu pulo politics kalipu te isia rong asar kachari ban hinudak pulo te la sorong klari mante alam ge first point mati son thak si ile tumalong ri kachari ta ituma songja tame kachotoya bang jong si mesen itu political right alang lipan itu vote kipi ke jog duna teng pen pulote itu malong rita mesenji jong si ili tum hanang jabang jong si meme politics lo hela politics pulote lalo vote ke jog ke politics lo mate itu politics pulote komalo claim ke anu tinda politics claim non hampang song do manda politics claim bong wente aci song lo pulote politics lo mayokta nang site kita politics tu hente la sosok kazi ni polang ko abidiri bonte kata polisi and politics lo isivel lo alam lo mate lasi la sobang ke uwe kimi tum tamat hanangji je kewangji ni politics polam bang ke chini nangji pudamet pulate il tu majai ka thar phan pulang chini pe menang kedam tang 2018 nikan nil phanang pu congress tu jai ka thar election thurthe poha non thur hamlo bonte pu hari te politics jong si we pulo telang to thurthe de noy asi alang tum ke politics ke claim tang ke hai tang lu det ke cari na det politics kalang oti di alang li ke hai elo congress tung ningkan kre foil politics man si kalima politics man hai elo hai era fita pini ke government il ala itu makeman pachun ne der lo ande itu kupilo ke pachun po malan tum jiki po pulo tang tum ta politics tum ta politics pachunan kok po alang ta itu manang pachun rat phana politics polisi pen politics ki thor pen si pini lang tum ningkan kre phonang cari lo government ang cari lo akhino ki mena lang tum claim lap lo rap tum dicar lo si upa abidi ki jut kok sil tum tanoni claim nang kok lonte ili tum ke mang kemala nang pachun dipo la si ili tum mang ke la sok ke mang ke pachun di pulote emena pen mang si politics mang sunang kok po ate ke mesena politics de ke claim nang ke politics ke no phale tum claim nang kali det ka cari lo pulote ke mesena political ke mesena a politics si nang amhang pathek ring example non pidam hina Arvind Kejriwal ke kupilo non munit ke non pirthelong la amsi tum indiang bong la ama ke mia politics long ke majokta number 1 in la hendo non ate America to mana compare do non et data non la alo kachari ke mi ate politics ke thek seratum politics kem nangji komane Charlie Leaf hivanda itum MSc ki paman komane lo tok tek hivanda MSc ki paman pulut itu madet ko pilo ke man ponte nil pini BMA la pas tame owe kimi tum pini kachari do os tame
la bangke na hok tale dam de ji ngili jong se me be pas hala siem nang cari ya bang jong si ajar aron ta chini ne pulote kemun de ji itu kupi ma bang asinon itu ma CM tapi ni ke cekok dun krai lo kente politics ka chini ne por politics ke thek kali politics thek thila tumgi lalu lama kenang puil tuma jal sekete pathan chem hinang solama nang puthala politics ko lama ko wikimi pen ko sonsi no politics alam putai bangeli tum thek long lo hedi kedam tangan ni pan tame I had politics polam ge tum arjilong bom no kenangana wikimi tum nije bom so konsta actually like la solam kan ini bang lagi ke chokku ke kali data I had politics polam ge because everything is related in politics. Bang Chini nahi. Something on the politics ke dunia. That are located on the politics. And you have to keep in mind that politics ke laga it's very dirty, but actually politics is very clean. Clean. Politics ke laga klar pe hormu. Politics tung si mesan polodang tadi, ala keja tung si mesan polodang tadi ada klar bor. Ada mesan. Non itu akapreka dat pan pangwadam ta itu India long ta. Kalau hanes ta non Delhi asona ta. Kamu nang pulau itu mas Organizing Secretary Polo Arvind Kejriwal di laki Japan akapreka political party time ini ta Delhi long ke kita tang Chief Minister ta na da akapreka political party na da government ang form no sitame Arvind Kejriwal long make unde da de da ke education penceng long akap something tame tax free to education free healthcare kado da free la non la bang thon de lasi politik se pachu lagi ada kan klar politik klar chena polo politik se pachu lagi upar se tax free lote politik se claim lo material ta northeast on the langsuna Arunachal Pradesh bang state kilong latum 1988 ne kone long latum state long ni latum separate state long inland permit de losita me hada ka bangkel ana je kong thea pita me non reason ni non latum bangkel ni tum 60 power nai itu me thang a language a dialect itu ma culture ka do we tum outsider no ben chipa jogi plo de tum 60 obviously 60 nang lagi lagi bang political leaders to mesena masih bang no 60 bang hang lo long lo so Meghalaya long punon da it's very clear Meghalaya tamne Mizoram no tamne it's very clear Mizo tum people sipin ya culture language ada katu ka be laban ke they are the most peaceful state in India de latumye mane monsam ki ong naya state ke Mizoram lo laban ke literacy ta Kerala pun kayak ku, abdan moi lah tunggu. Kerala for example, or Mizoram for example, the reason is that their leaders are very clear. Atau masong jap tum, kait tame, apa politik sih klaim, lah so jone se, aning teng thirat pen hai, aning thirat pen klaim pose, lah tunggu, misalnya apa nang tum non ilitum se tame, lah so hormu bang follow do nahi. Actually politics is not dirty, politics is very clear. But kenang dia bang ke, itu masong jap tum, politics hormu bang. Chini paminang ji, lapan majok sedame politics mohmu banggerin paminang ji. Nasi Ladakh ke tum cithan bom lokada, aron lagi hino kali di. Aron lagi hino. Education law is not bad. Itu mungkada pulo. The leaders. Di itu manang ke Japon, atum bangsi hino dak pulo tente, latum bangke misuse di hola aron panta interpret hap lapu he di hol. Parlin parlo loklem thap krem pu he di, la bangke tuma phana kana hok do koi. Kaino politics lo tila bangke. Darti pula. Lasi laso bang. Lamang mati. Laso bangke itum aron ke nonda 60 ta pinang nungi biong pulo. Ni biong pu kopi pencil latum ke jong nam se biong pulo. Athe latum chini pame mediat lang pame mediat pulo. Long le philang jong situm chirai komji lapen itum mopen da chane lo itum ajutang pen chenglok ni itum custom officer pusar pen itum nang mo bang bom la hai aron ka do ka be itum ka chirim ji pulo tangte labang itum state de long lok pustam itum chirim vek nang pulo bang la hello kenang sot nasi aron ke mesen amuni sikai no pulo te kolo bang lo yes aron ke itum chibina ko ke no muni hasi itum election me beren de nang ko la hello ma di short ke larnang ko systematic larnang ko la kita kipu pudu la solam kita di mau pasal politik salam hai dirty politics and good politics the clean politics lah dia kuso si dirty politics play pu pada po non kidam tang anak kija political leader satu na kija lin an ke akechok che anatu na kija lin abang omna ka po aman si ko anya public atu bang ke politics ke meme politics ke dirty politics la lom lam ki non thang dai tum politics salam ka chini on that alam the bang la hilo aki mela pen ke no Mahatma Gandhi ya majokta chipe mesen la pen chipe behek pen aki claims in India salan de ka pedong I Kalang politics pen lata politics lo la ta ke mesen politics sa posi le pilang su jor po
ason corruption dupo la haya son itu akar bi aphan ba tribal aso to aphan longli philang na chuyo pipo bulo tenge la ke a politics ma se ka no lo bulson se ni da thekdam lo hai la se aron le kahe no bali la se leader kang wa di la ba tu lang ba me la pen ke ja bang bulo tang de di jong se inut songja po bulo tang de di he must be a leader not a boss boss ka leader nahi leader nahi leader pulo tang de the one who lead di ke ja pon bang se leader poi mati jong se boss nilam se arju nahi yes I am the boss you have to listen to me nang tum chok boss along chok chim das kan nilam se arju nahi pulo tang de ya la hello ke chok chelo ke dalang mualang lini pan isialam dalang long ni siap pon long nun lok lo la so point long bang ni punang kok po karbiang long atum pinang am regional party long itu karbin a leader satum da pulo congress long itu leader sunda pulo BJP long itu leader sunda pulo 6 sidul ke biong 6 sidul ke dotang ni sialam dak ani sil sar bang solam ninggile panon puana ni ning dok kok lo ani sialang li sia interview long solam kaninge man ni theklo litum la iltuma presiden PSLC presiden akai iltuma kathar sar kaninge la munit tu pulo 6 sidul ke dotang tapen article 244 eta ke dotang inde article 244 eta ke dotang bote tum hang hede nang po kalima itum 6 sidul ke hang itum ke hang kalima ti ke dotang hormus implement nai bote tum hang kalima government constitution ateng pe itum karbiang lo council on da chari relang bote tum hang pason thak si article 244 eta Indiana constitution long dokok itum chi hang mati chi hang man implement nai bote tum hang mati kalima kedutang hota constitution lo tok dak si anutin dan ninggelo gete people of the 6 sidul ta sonak thaklo hang hede nang po kedutang bro te article 244 ta padover nang apu alamge isilo mati itu manang pu son mati 6 dule kedutang lo diko apu ri kedutang buke mayo chin lo kedutang dipini itu ma 6 dul nang di pitang lo bonte sta itu la so 6 dul ka implement me la so teng pen long leron cari pon pe pilo itu ma job puno itu hala election na ron puno itu selam dat positum a judicial customary law la so kacari dat la so ron kiot dat positum ke sexual implement nai positum ki ha la son hatak si pinangana songja ton hala article 245 itu ma asia ma ke hai tuliran ma ke hai da son si dingge mati itu ge article 245 pacu nang popu telang jahang hede no article 245 ta Indiana constitution long si tok dak lo ladaga do elo hang nang ni lo masih so hang nang ni po bangke biong ke dotang po bangkalang tum tala so bangke chok chi po bangnilang tuhan jong nang ko la si non la bangke nda khadi tum kichok bamde kono na lo number 1 bangke tum aprang RCC hota tum theklong lo hola sota parliament long ke lam ning je dum lo de tum isia video clips do hola hai theklong lo la ning je lo sida me hola sota bill hedi tokpon se la so bill bang hada place ung de do ke tok pen bill papas nai ma di bill pulo tang te copy pc hada akemang ma hala bang so along ela jog du nai bill ke si document lo hai hormu bang document lo ke nanya sonan hala dak si tum pp ma ke nanya demand charter bang ka do ka bi hada si tokon po hadak si parliament long place po parliament long ini do ma di ang de ini do lok sabha rajya sabha upper house pen lower house ini do ase hadak si tum place ang po hadak le che don sar lo po tang te long po ni sitame lason ki tok pen bill ki papas jun pu bangke ki papas mane hada ke place jun banga bi to alame ning jidum cho ya nasi lake rat fan resolution ave prote council pen resolution ave hala sot ne lika chini na tengte council pen talo la pen hada khedi hala hada ning jidum cho ya parliament long ta enlo tili to biselam lo pidam lo prote he isialam lo nangli isia boreng chaun po nangli hada borenga pot klang lo nangli alam ning jidum je chok chedeti nangli ke jok po long bahana nang paklang teknik ke dokumen sa itu nai evidence abi pute nangli fan koso sakur yang bipo kali butha khala dake isilam lo article 245 bangka post klang lo alamang ningje tastame hala session hala ja la session port hot hai parliamentary ja session hot jongsi hala itu article 245 jongsi resolution alo pale dunde pote koso itu man nang tipo mati lake isibelo el tum sakuri ke ha jok ke ha rame lake SDC hot lo hai movement lo lapen ko congress talati SDC CPML chekar dak lo bong congress ang ted lo congress hot ke 15 years itum chance bilo rada tu de 15 years ningkan kre phokra tum han chance bilo hala dak mangke
lam sining ye dun depin pubang lake itum non XMP hadi Biren Singh ti di inde lage ratum ne chok che lilo mat di ningkan kre poke chance pilu lang ning je dun de loke di long le derlu lapen non third time mangke BJP ya gop lo non ruling party mangke ake hai Biren Singh be ning je dun lo ha da ke pilo poke G Kisan Reddy ki puke, there is no any proposal for creation of autonomous state in Assam potok tan lamangke. Kipi kali ada proposal kacing wai poin phanta nitum ke chisik selang pukok lo kente. Kopi polo ate hala bang sohut laso proposal ave polam thinang kali rok bangke hala sohut hedi ke tok pen summit media polo da. Parliament of place unde polo. Hello timato nil dingel sola mane proposal mane pilo. Proposal pulote ili tum open goreng chuchuk dunlo pulote. Isinon medical class long chulong klang piklu. Eko ne hanta sakuri nang pinai de hapu. O nang pipo nang li kam cipaduk dun uno pulo. Cipaduk dun uno bu nang pupo. Mo cipaduk do pen ha isira lo je alam ke constitution long tok dak dulu. Article 2 pura constitution do tang lo. Ta do tang lo pote da karbiang long pen. Isi kacing wai do nai mati las to muni nangima nang nema. Kalima. Pa implement nai na isi resolution nai mati. Je ni tum lana dena kemang. Lan kace song munit tuma aprana moi chipilo sa pinyana non puna pachun silang pe council ben isi resolution nang la so resolution teng ben si tum hala parliament of place nang bilong tum thap du nang la so resolution thap dun de pin ko so tum hane sa la pinyana pipo mati la no proposal bu koklo kala ipen nom third bang kala hello ke chok che number 1 bang hala da lamning je dun de da dolo de komane party bang lamning je dun lo heda me hala bill he place dun de lo ada bill dun de lo engge number opening je chok number third bang ke piloma jong si non enang pithek the pule government dum ning je union government dum hedi parliament pen lason speaker non pen kaprek home ministry pen lela son ning je puita me itum option pilo jong si nang pipe pulote resign nang po ne non people lo resign hai de la resign hai pulote ne kyang hoilong do bom ta me la pen ne pok hem chikim long ta me la pen ne wet cholong ta me po phan chalo lage la sila claim pela non resignation chipi pela resign bang resign dela la chalo alam bang kal resign lam mana resignation alam jong se me pulotang te non ke mainly ke la so hormu ke play nai la so role ke play nai man ke legislative assembly lo MLA to athe MLA tum laga kuthetik non adang itum karbing long pen di mahasab pen pengen bang ho do MLA long so bang ho tum han ke itum rat tum assembly long ka toy don ke adang nang megjang jo no phane tum toy don ka ba hala dak asa lang bang hada akaprega tum minister tum lang kan jar yun jo no phane ka toy kali dak akiman dak arat tum akar igupi ma labang so alam the ka pon ni phansi assembly long ka toy don mate engke non nason alam ta Meghalaya long ta me bang 1969 ke Meghalaya tum autonomous state ke long ita la so political crisis ke ban bana jo ni lo political crisis ke ban ji ke lage council long ke ja EMCM tum kali dei ba ko mane MP ke tum karmi long NCL pin mas inuet ansi hala dak on 500 to MP mo la inuet si karisan do bang lage seturo bi asir dak political crisis wa nai polotang de dak SMB long si mane MLA tu la tum yo si political crisis wan polotang te central government tum engke la MP bang parliament ong la solam pali long pong ke asam long bisi ceplang bom la solam pali long pong ipen ladak non isi ke thek long bang la lo resignation alam bang lo mari resign de lo ladak ke chok chelu lapen for bang ke la han lo uni upu hedi nitum resign de ta ko koson lo ki un po koson lo hemprek long population nagar judu madu aprang si claim le claim tha hai claim ke lang mari di Meghalaya tum claim lo la so pen de itung karbi tung mayo claim kelang non anda till now lasi claim tha hai apra claim lo anda si tum chini ji mati lapen ladak bang isia ko ni ke jogdon kang tung ke la lo inglong akhai tuma IML tum da dopik da asam long hai assembly long missing tum da du di plan lo ke jo missing da do boro tum da du di la tum han kapre rabha tum da kapre la tum han convince amu hai ko people convince de people chinki ke de la tum MLA dupik mati boro tum da ola same bangre ni bagdo bu la tum da la tum people ching ba dam de la tum da hemprek sang bom lo kan de la tum convince am nang po ngasi ni silam ni pudam lang la hemprek apu tha lam la resignation ko bi man si resignation chipi nang ni ma jong si karbiang long pen tum ka
toy dun pen puit tuma general secretary lang lekin ning jela maslang se badun thot po mang pho IMLA fan ke nang meg jang dun no bala son nam ning ge dun nang ne pudu dun joy no pule tum ju toy dun kali hok lam ma ke ni da che don nun sita la an jong si akhe ka ching hon along ri ka ching hon jong si alang limat tha poson de pini resignation ta claim de je porlo alame la mate pen la so ke claim de banke isilam lang tumani li akor ju daming tum ke claim dam de nai bangke ilutum ke ka chotoy ju no pen pulo nang meg jang nang meg ke noi pulam lo haladak ke pudam nai bangke la lo lang tum jong si ni tum phan article 244 nang pachun che pulo te ni tum ke nimena ke 6 liria po nimena tame self declaration itum deng de puda assembly long tum ninje hai nang po apen dak kar biang lo tum nas council tum tame la solam nang ninje nang po je nang tum la solam putu noi jong si assam government central government tum nang deng de puti tum emena jung jung ma tum self declaration autonomous state bang declare nang pini pen athel tum ke la so 6 sidul long ta tok dak do indiana constitution long ta tok dak do athel la ke indiana constitution phali tum karkan kali Indiana constitution long ke do article 245 bang ke implement me that posin itu ke government tum nai kroi kre posin itu ke non kachari bo ma government tum la constitution atum against ke da majok situ ke pining la so bang ke mena declare nang kok lo posi hala solang tum punai pollo ipola solam bang ningje hahidat ke de hello si dak chini da ne itu constitution ke ahot pen ke meg jang lo ti pusi pulo seda thithe de aron hormu ke low sometimes sleep but it's never died pudi ahot pen ahot ke ameg jang lo ti la se ameg jang lo ti ke comment tu apor holo jong si tum elected tum jong si ki ha tum jong si tum hadak place unde ningje dunde pulote lage ache theke do ahormu kali de kitab binak ma didi lo thui so bina alo thui bina laga me thangke lapu autonomous state lang char dak bolong long le pu nang pidat pu ba sik sidul ta me na me thang implement de pu ke unelu athela ke non living things bina ache thega we hormu bina lasi muni ta tumsi itum ke chari nang ji apot muni ta tumsi ANC lang si ko pipiloma jak jak kong nang pitang la so hormu bang char jak thek nang pu claim thek nang pu la lo pulo tang de tum rada reng pu lain lo mati no autonomous state itum kilong le de ke na lo selam akon ni dan nang jok sok po nitum jong si nitum MLA jong si bang pli ba bang pho jong si hai det pulote nitum ke ning kan siang bong situ autonomous state palong logi posin danang tum lam chak pilo la bang pini tok so hin pen nitum lam chak ning kan si pen nang punoi mol sorani nitum han jong si claim hai he pulote nitum ai mele tum jong se so kam claim hai he putin nitum ga puat along tum hane swar men basar ku ben situ ke pasun tugin tum ke MLA mat situ ke lan situ claim ji EPSL situ ke lan lo nitum ke komanian ka chong thui jong komane bu bang kining je hai ako nitum toera toya tok solong da nitum pulo nitum ai mele aphan ke non ke bang ji aken ni de bang pho phanan tum ke bonsai nenji inur ai mele long sin tum ke la so ai mele jong sinang sirijen hai he banang ke phan claim hai he ba komane song long se pok dun dat pote tum ke kuti hok ke tum la so song aphan karbia ke phan adai tu nai pusin tum ke bonsan claim dat jini tum ke PSL si pen make dong we tok so pen tum ningje ji ako ningje bom ji la thoke la jong si alang le bonsai claim hai he bonsan jong si claim hai he plote ni tum ke mele tame thodu nang ni athe nang la so claim hai he plote nang liki he phane claim i bang kalilo longri phane claim i bang kalilo la si bonsai nang la lo nang li jong si he phan claim pi hai longri phan ji song pi hai chirijen hai Komania party long na dondelo pulote nang litangka tami tu jok pro pulo bangkit. Hala bonsai long masih tum tok tok pro lalu. Nang tum ning cibi tami EPSL sit make mang gelang sino. Kere me ke mang. Lason claim hai manon. BJP Congress tum. Hala dak doa leaders tum claim hai manon. Hai he athe amena pok amena hem kang tui. Gari keme cenam long nai panselang tuan ke MLA phai chalo lalu. Pordolo posi pedeng we pejuja prang itum si langnam senang political science when do wager po amunit tokalason hello do wager po amunit political thinker la methang kitab long ke tokalason hello the idea of politics 1964 aning kan selangli labang so toklo lapen hadak kipu kalason hello politics tries to replace knife guns with the weapons of discussion
lapen dialogue debate and replacement of bullets by ballot lasi alangli klar sapen dak than lo itum politics puke kopiloma itum kache chok kache theng kache up kache thu kache thapen gali lasi itum discussion a platform je salam nang po non son discussion bote pilo assembly long tam discuss melo hodak ta itum MLA tum dolo hodak ta HED minister tum dolo a debate melo ada council long ta itum debate melo hadak parliament long sami itum debate melo lapen labang so ka debate along itum ahok pet ke claim ke dami pulo teng goson lo bullets by ballot pulo tang te lake vote ke jok phansi tum ke pudang kang vai lo lake kala dake imisena songja lasi itum bangke kache thenga chi chokpen kali denang po non ke bang jilang bangke itum mesening wai dunji pulo tang te la ballots lo itum ning ke hangat teng pen lapen democracy mate democratic adet long ke itum lahelo jakong ke thin nai lo lapen rat along si itum labang so kang wai jakong bang dolo lapen nangli phan ko mani nang ke thenang ke hapen ke nangli phan nang thiu ne la sohor muke nangli long si dolo labang so sim ke nangli tum chibi pa me masilo lapen ke mes sena bang phan itum kang wai dun bang ka ke nang so lo jong si itum adet along ri jong si itum reng nang ji chipa jok nang ji lapen karbia khe lapen inglong aso khe jong si itum aso se ching thudu nang lang polote itum kama tha ka par sek bang ke akenang sot bin nong asi pineng we talk show on sik sidul ingde haroi sira nerkep along nang chi tong don sok nerkep along nang chi tong don ake hai sarkri rongphar APHLC general secretary nang le phan thot pineng we alira champion lapen RD9 pidun bota nang le phan ta denglo lapen ake hai sir Ramesh Kathar alangli North Kachar Hills pen lo non ke dimahasa polo alangli Helloving pen sedame dak karbiang lawan ke wang pen itu phan laposon hada ka birta nang pipon lapota me akero pilo ali phantame lapen sir Kursing Timung organizing secretary lasi non alangli APHLC ko poson si pangdang nang jima lapen ason munit pen kaching wai kaching sai long kam long tame alangli si lapu jabon bomlo lasi phantame kurwang thu pajelo lapen penengwe labang so talk show long kan itum la panse pajulo la sinang kelang dum atum an jpj potum hans tame tuning rilo itum chethan lo nang chimum lo nang an so se itum karbi atum ta labang so itum hanangi pu mikiro kora pu hedi ho labang so kora itum full hedi ho fulis kali dia je phan itum chehek nang pu lapen labang so hormu chehek he tik tak polotang te lake itum ke labang so a kora long se itum dober po lapen la chehek ji polotang te itu mabangke kamatha kanceladang po lapen ake me tumhan itu ming wadunang po la ansi itu mabangke tum jokun po lasi kilang tumhan anda me chuning rilo kang tum sharing tha anso se itum karbia khe phan itum na hok le dosi dame itum karbiang long pen ang tale dosi dame alang tumhan anda panong ponlo lapen hemkar kok penceng lok auto katewa driver tumhan anda me henge jor tumhan anda me cheki jor tumhan anda me gari katewa tumhan anda me handyman tumhan anda me itum chethan nang ate itum anta ar pudolo akime asa itum ke claim je phan asi pineng we bang ke la pon sikang tom ka do phan tame cardom